ассалому алайкум бародарон ва тамошобинои азиз, ман шуморо хушомадед мекунам ба видеои навбатии ман. Хуб, дар ин видео ман гап мезанам дар бораи чӣ тавр барномасоз шудан, яъне чӣ тавр аз сифр бояд барномасоз шавем ва аниқтараш дар муддати 1 сол. Ман примерҳо мебиёрам ки чӣ хел мумкин аст дар давоми 1 сол барномасоз шудан дар дилхоҳ соҳаи барномасозӣ. Анакнун он сатҳи болои ки барномасози пешрафта небу барномасозе ки кори аввалини худро ёфта метавонад ва маблағи аввалини худро ба даст оварда метавонад. Хуб, аввалаш ин ки барои барномасоз шудан шумо бояд яке аз соҳаҳои барномасозиро интихоб кунед. Соҳаи барномасозӣ чист? Соҳаи барномасозӣ ба монанди соҳаҳои омӯзгорӣ аст, соҳаҳои духтурӣ ҳаст. Мисол, агар шумо духтур шуданӣ бошед, танҳо рафта дар донишгоҳи духтурӣ ёки донишгоҳи мединститут намегӯед ки ман духтур шуданӣ ҳастам. Шумо бояд ягон соҳаи духтурӣ ҳатман интихоб кунед. Мисол, ягон духтури дандон аст, духтури хирург аст ёки дилхоҳ соҳаи дигарро интихоб карда дар ҳамон самт хондана идома диҳед. Ё ин ки мисол шумо омӯзгор шуданӣ ҳастед, шумо ба донишгоҳи омӯзгорӣ рафта ба муаллимон намегӯед ки ман танҳо мисол омӯзгор шуданӣ ҳастам. Дар навбати худ омӯзгорон ҳатман аз шумо мепурсанд ки дар кадом соҳаи омӯзгорӣ омӯзгор шудан мехоҳед. Мисол шумо муаллими забони англисӣ шудан мехоҳед, ё ин ки муаллими математика шудан мехоҳед, ё муаллими забони тоҷикӣ шудан мехоҳед, ҳатман бояд як соҳаи омӯзгориро интихоб кунед, баъд дар ҳамон соҳа, дар ҳамон самт ба омӯзиш машғул шавед. Барномасозӣ низ ҳамин хел аст, соҳаҳои худаш дорад. Бояд шумо аввал яке аз соҳаҳоро интихоб кунед, баъди соҳаро интихоб кардан доир ба ҳамон соҳа забони барномасозиро интихоб мекунед ва ба омӯзиш шурӯъ мекунед. Бисёри одамон барои ман менависанд ки ман мисол забони Python-ро интихоб кардам, забони Java-ро интихоб кардам. Ин хуб аст, лекин аз кадом ҷиҳат хуб аст? Инҳо бисёри ин хел одамон аз YouTube пурсидаги ҳастанд ёки ChatGPT-ро пурсидаги ҳастанд, савол метиҳанд ки мисол аз ҳама забони пешрафта дар барномасозӣ, дар навбати худ дар ҳақиқат ChatGPT ё ин ки YouTube баъзе забонҳоро пешниҳод мекунад. Мисол забони Java, забони Python, Kotlin ва дигар забонҳоро пешниҳод мекунад. Аз ҳамин сабаб бисёри навомӯзон аввал забонро интихоб мекунанд. Шумо бояд аввал забонро интихоб накунед, аввал соҳаро интихоб кунед. Аллакай шумо соҳаро интихоб кардед, забони барномасозӣ худаш муайян шудагӣ ҳаст, беҳад осон мешавад. Аз ҳама чизи қин ба фикри ман интихобаш ин интихоби соҳаи барномасозӣ аст. Мисол шумо нигоҳ кунед, соҳаҳои барномасозӣ аку чӣ хел мешаванд. Мисол ман якчанд соҳаро мегӯям. Дар ҳақиқат дар самти барномасозӣ соҳаҳо беҳад бисёр ҳастанд. Барои ҳамаи ман номбар кардан ин видео камӣ мекунад. Мисол видео 1 соата ё видео 2 соата камӣ мекунад. Дар ҳақиқат соҳаҳо дар барномасозӣ бисёр ҳастанд. Ман 2 ёки 3 соҳаи барномасозӣ, 3 соҳае ки пешрафта ҳастанд, ҳамон соҳаҳоро мефаҳмонам. баъд мисол дигар соҳаҳоро ёки маълумот дар бораи ин соҳаҳои пешрафта боз дар интернет кофтукоф карда меёбед. Хуб, якумин соҳа ин соҳаи худи ман ҳаст ки дар ин соҳа кору фаъолият карда истодам. Ин соҳаи Android барномасозӣ мебошад. Умуман Android барномасозӣ ба соҳаи мобилни разработчикҳо ворид мешавад. Яъне барномасозӣ барои телефонҳои мобилӣ. Дар навбати худ телефонҳои мобилӣ ҷудо мешаванд ба 2 гурӯҳ, Android ва iPhone. Барои ҳамин 2 системаи оператсионӣ мобилни барномасоз барнома месозад. Анакнун дар навбати худ шумо боз метавонед мисол яке аз инҳоро интихоб кунед, ё iPhone разработчик шуданӣ ҳастед, ё ин ки Android разработчик шуданӣ. Мисол шахсан худи ман гирем, ман Android разработчик ҳастам. Барои телефонҳои Android барнома месозам, яъне барномаҳое ки ман месозам дар системаи оператсионии Android кор мекунанд. Анакнун барои хотири Android разработчик шудан, мисол шумо ба худ қабул кардед ки ман бояд Android разработчик шавам. Шумо обични картаи роҳро бояд созед, харитаи роҳ, яъне road map. Анакнун road map чӣ ҳаст? Нигоҳ кунед, дар умум ман як соҳаро мефаҳмонам, баъд дигар соҳаро шумо худатон чӣ хеле ки ман фаҳмондагӣ ҳастам, ҳам хел гирифта, намуна карда, мисол тартиб дода ба омӯзиш шурӯъ мекунед. Мисол ман ки агар барномасози навкор бошам бо ҳамин ақлу фаросати ҳозирам, ман мегирам, мисол интернет ворид мешавам ва мебинам ки дар бозори ҷаҳонӣ
албатта бозори тоҷикистони бозори ҷаҳонӣ кадом талаботҳо барои Android разработчико ҳастанд. Яъне агар ман Android разработчик, Android барномасоз шуданӣ бошам, бояд кадом донишу малакаву маҳоратҳоро дошта бошам, яъне кадом забонҳоро интихоб кунем. барои хотири Android разработчико, яъне Android разработчик шудан, шумо бояд ду забонро аз худ кунед, забони Kotlin ва забони Java. пештар забони Java забони асосӣ буд барои Android разработчико, ҳоло бошад забони Kotlin забони асосишудагӣ аст. аз ҳамин сабаб ман шуморо тавсия медиҳам ки аз забони Kotlin сар кунед. забони Kotlin осонтар аст ва фаҳмотар аст барои шурӯъкунандагон ва инчунин забони Kotlin забони асосӣ барои Android разработчико мебошад. ин ҳатто соли 2017 Google эълон карда буди чира дар Тоҷикистони мо гӯем анакнун ин чиз асосӣ шудааст. хоб пас аз интихоби соҳа шумо интихоб мекунед забона. аллакай мисол нигоҳ кунед, Android разработчика интихоб кардед, интернета поистед ки кадом забонҳо дар кор аст. аниқтараш дилхоҳ сайтое ки коргар мекованд, мисол ба монанди Somontg, HitHunter, LinkedIn ини Америка, HitHunter ини Россия аст. ҳамин сайтҳо даромада бинед, вакансияҳоро бинед, мисол ҷойҳои кори холиро бинед ки аз корфармо, аз коргар чӣ талаб мекунад. мисол ман Android разработчик ҳастам, биёед як бор Somontg ё ин ки беҳтараш HitHunter-ро бинем. чубак HitHunter-ро бинем. HitHunter сайти Россия аст. бисёри компанияҳои Россия объявление худошона дар ҳамин сайт мемонанд. агар шумо малакаву маҳоратонро тайёр кунед барои компанияҳои хориҷӣ, дар дохили Тоҷикистон бе ягон хел мамнуият кор пайдо карда метавонед. биёед HitHunter ворид мешавем ва мебинем ки аз Android разработчико чӣ талаб мекунанд ва дар асоси талаботҳои ҳамонҳо мо метавонем харитаи роҳ, яъне roadmap созем. хуб, ворид мешавем ба Google, ба дилхоҳ браузер ворид мешавем. хуб, дар браузер менависем hh.ru. хуб, ин сайт ворид мешавем, сайти hh.ru. хуб, як дақиқа. пас аз ворид шудан нигоҳ кунед, дар инҷа мо соҳаи Android разработчика интихоб кардаги ҳастем. менависем Android разработчик. мана Android разработчик аллакай ҳаст. ворид мешавем ба Android разработчик ва мебинем чӣ хел ҷойҳои кори холӣ ҳастанд. ман тавсия метиҳам ҷойи кори на баланди баланд, на пасти гиред. мисол junior разработчика нагиреду, мисол middle senior гиред, миёна. дар онҷа мисол талаботҳошам дигар ҳаст, ё ин ки чӣ гум малакаву маҳоратҳошам дигар ҳаст. нигоҳ кунед, middle senior разработчик, як дақиқа, middle Android developer 300 000 рубл маош метиҳад дар як моҳ. ин дар ҳақиқат дуруст аст ва ҳама хел маошҳо мегиранд Android разработчико. албатта шумо нигоҳ кунед, опти коришам аз 3 то 6 сола будааст. агар ҳам хел нигоҳ кунед, бисёри одамо рафта дар берун дар минуси 30-40 градус хунукӣ дар стройка кор мекунанд. ҳоло он ки шумо дар Тоҷикистон метавонед, яъне нигоҳ кунед, дар инҷа гуфтагӣ аст, можно из дома. дар Тоҷикистон истода метавонед бо ойлики 300 000-и Россия кор кунед. хуб, ворид мешавем ба ҳамин вакансия, мебинем ки корфармо аз мо чӣ талаб мекунад. хуб, нигоҳ кунед, откликнус аз удалённая работа, нигоҳ кунед, полная занятость, удалённая работа, яъне шумо дар хона шиштаи корро иҷро карда метавонед. хуб, кто ми, яъне дар бораи ҳамин компания суҳбат карда истодааст, фаҳмидагӣ аст. что делать? работа над in-house, яъне проекти худаша дорад. in-house ба фикрам проекти худаш аст. ҳамин проектан кор кардан дар кор будааст. ожидания, нигоҳ кунед, ожидания, яъне ин ки корфармо аз шумо чиҳоро талаб мекунад, бояд шумо кадом корҳоро анҷом дода тавонед барои ба ҳамин должност, яъне ба ҳамин кор қабул шудан. опит разработка на под Android гуфтагӣ аст. бо забонҳои Java ва Kotlin кор кардан тавонед ва зиёда аз 2 сол стажи корӣ дошта бошед. дидеда дар инҷарам ҳар ду забона интихоб карда шудааст, яъне ҳам забони Java ва ҳам забони Kotlin донистан шарт ва зарур аст. нигоҳ кунед, дар Play Market барномаҳои худатонро бояд дошта бошед гуфтагӣ аст, яъне кор карда тавонед умуман дар Play Market ва барномаи худатонро дошта бошед ба ҳамчун опити корӣ гӯем барномаро. хуб, значение, что такое Dagger. Работали с Push, Jetpack, база данных, Flow,
اینمی چیارا نگاه کنید مدل ویو مدل MVI بود اینجا گفتگی است که اگر مثال یونیت قطعی کار کرده تونی گیت خاب قطعی کار کرده تونی سی قطعی کار کرده تونی اینو مثال یک پلوس میشن برای تو. نگاه کنید این نرمال وکانسی های اگر آدمی که کار کردنی باشد در این خیلی وکانسی ها میتونن همین طلبات هایی که کارفرما گفتگی است در یک سپیسکه نوشته فروید و در دوام یک سال همین چیزها را از خود کنید. مثال در اینجا گفتگی است که опыт разработка یا اینکه دانستن زبان های جاوا و کوتلین گوییم شما در دوام 4-5 ماه به حضور میتوانید زبان کوتلین و زبان جاوا را از خود کنید. بعد زبان کوتلین و زبان جاوا را از خود کردن شما شروع کنید به ساختن برنامه های خردترین در اساس زبان جاوا و در اساس زبان کوتلین. اینترنت یوتیوب به حد بسیار معلومات هست. برای شما لازم نیست که رفته یگان معلم پول تید یا اینکه به یگان دانشگاه وارد شوید یا اینکه یگان آدم رو همچون آموزگار کیرا کنید مبلغ تید شما را یاد دهد. البته آموزگار قطعی کار کردن به حد خوب است. من توصیه میکنم آموزگار قطعی کار کنید، لیکن بسیار نفرانی هستند شرایط خواندن ندارند، یک نوتبوک دارند، اینترنت تمام، دیگر برای شما یگان چی لازم نیست برای خاطر به این خیلی کارها وارد شدن، یعنی کارهای معاشش از 300,000 زیاد باشد، کمش از 100,000 روب زیاد باشد. برای شما تنها اینترنت در کار است و نوتبوک، یگان چی دیگر لازم نیست. شما همه چی را میتونید از اینترنت یابید. ساحه برنامه‌سازی به حد ترقی کرده است و معلومات به حد بسیار است. خب توصیه من این است که معلم یابید. معلم همین راه شما را کوتاه میکند. اگر شما در دوام 2-3 سال همین طلبات هایی که همین دادگی است توانید از خود کردن با خودآموزی با یاری اینترنت با یاری یوتیوب، من باوری دارم با یافتن معلم یگان استاد در دوام 1 سال همه ملکه ها رو از خود کرده میتوانید. خب پس از وظیفه را یافتن در دلخواه ساحه برنامه‌سازی و همه طلبات هایی که کارفرما از شما طلب میکنند نوشته گرفتن، شما پلان ترتیب میدهید. مثال در اینجا گفتگی است که زبان جاوا و زبان کوتلین از خود کردنتان در کار. شما 1-1.5 ماه اول فقط زبان جاوا را خوانید. اینترنت ویدیو رو به حد بسیارند. 1-1.5 ماه زبان جاوا را خوانید. زبان جاوا را مثال کم و بیش از خود کردید. سر کنید شروع کنید با آموختن زبان کوتلین. زبان کوتلین که از خود کردید، وقتی این دو زبان از خود کردید بعد شروع کنید با ساختن برنامه های ساده ترین در اساس همین زبان ها، یعنی زبان جاوا و زبان کوتلین. خب اکنون برنامه را چخیل ساختن در کار است و در کجا ساختن در کار است؟ چیزی از همه پیشرفته پاپولار این چت جی پی تی است. چت جی پی تی را پوستید روی خط برنامه های ساده ترین در اساس زبان جاوا و زبان کوتلین به حد برنامه های بسیار برای شما پیشنهاد میکند. بعد که این چیزا را ساختید من توصیه میتونم سرازا یعنی درحال شروع کنید با آموختن گیت خاب یعنی سیستم کنترل ورسیا. برای چی درحال شروع کنید با سیستم کنترل ورسیا؟ لیکن این چیز ابزیاتی نیست. در همین وکانسی هم گفتگی است که بودید پلیوسون، یعنی اگر همین گیت خاب دانسته باشی بهترین می شود. یعنی باز یگان شانسی بسیارتر بوده گیت خاب دانید. بعد برای چی من سرازا گفتم که بعد زبان جاوا یا زبان کوتلین آموختن گیت خاب آموزید؟ برای که گیت خاب یک مکانی هست، یک سروری هست که شما کاری خودتون کردگی را میتونید سرازا در اینجا مونید. مثال برنامه ساده ترین ساختید، می توانید همون برنامه را کدش همش در گیت خاب مونید. در اونجا تاریخ روز همه چیز می ایستد 100%، یعنی ورسی های پیشترش هم می ایستن. هنگام شما به سبسید و رفتن یا که به هم خیلی کمپانی ها کار وارد شدن، شما نشان میدید من مثال در دوام 1 سال در دوام 2 سال همه خیلی کارها را کرده آمدم، هم خیلی نتیجه ها دارم. این سپیسکه کارهای من هست. مثال همه پروژکتاتون در گیت خاب میمونید. در دل خواه ساحه برنامه‌سازی شما خواه وب رزرباچی باشید، خواه اندروید رزرباچی باشید، خواه دیگر ساحه برنامه‌سازی را انتخاب کردگی باشید، میتونید پروژکتاتون دل خواه وقت در گیت خاب مونید و همچنین با دیگر آدمان یک جا کار کنید با گیت خاب. بعدی پلان ترتیب دادید که شما در دوام 1 سال مثلا نحوه کار آموختنتان در کار است. مثلا زبان جاوا و زبان کوتلین از خود کردید، باز ببینید چی طلب میکند. مثلا اینجا نگفته که پلی استور یعنی برنامه شما باید در پلی مارکت باشد. شما شروع کنید با آموختن پلی مارکت، یعنی برنامه را چخیل آموختن در پلی مارکت موندن در کار است، چی ها را طلب میکند
Play Market қоида қонуношро омӯзед. Ман гарантия метавам 1 моҳ вақт бас барои Play Market 100% аз худ кардан. Анакнун 100% аз худ накунедам ки 80-90% аз худ кунед, аллакай шумо метавонед барномаи аввалини худро дар Play Market гузоред. Ва мебинед ки давомаш корфармо аз шумо чӣ талаб карда буд. Ҳамуна дида давомаша хонда рафтан мегиред, план тартиб дода хонда рафтан мегиред. Дар дилхоҳ соҳаи барномасозӣ низ шумо ҳамин корҳоро бояд кунед. Бармегардем ба соҳаҳои барномасозӣ. Маълумоте ки ман барои шумо додам дар бораи Android барномасозӣ буд, яъне чӣ хел план тартиб додан дар кор ҳаст ва умуман чӣ хел харитаи роҳ сохтан дар кор ҳаст. Инҳо ҳамаш буданд дар соҳаи Android разработчик. Шумо веб разработчик шудани бошед ё ин ки десктоп разработчик шудани бошед ё дигар соҳаҳои барномасозиро агар интихоб кардагӣ бошед, чӣ хеле ки ман план тартиб дода даромада вакансия ёфтам, шумо ки даромада вакансия меёбед, плани омӯзиширо тартиб метед ва хондана шурӯъ мекунед. Баъд аз 1 сол 2 сол ана гарантия бисёраш баъди 3 сол шумо бе ягон хел диплом, бе ягон хел маълумот олив ба дилхоҳ компания метавонед ворид шавед. Ба шумо лозим нест ки рафта 4 сол 5 сол вақт худро дар донишгоҳ сарф кардан. Ман донишгоҳ хондагӣ ҳастам, ман результати донишгоҳҳои Тоҷикистонам медонам. Аз Тоҷикистон берун намедонам, рости гап. Тоҷикистонам ман хондагӣ ҳастам, намешавад соҳаи барномасозиро дар Тоҷикистон омӯхтан. Агар шумо желательно мисол сахт ҷазман хонданӣ бошед дар донишгоҳ, шумо бояд ё донишгоҳи Россия ворид шавед, ё донишгоҳи Ҳиндустон, ё донишгоҳи Америка. Америка дар ҷои якум меистад, Ҳиндустон дар ҷои дуюм меистад, Россия дар ҷои сеюм меистад дар соҳаи IT. ин ҳамин се давлата ман мешиносам ки дар соҳаи IT беҳад пешрафтагӣ ҳастанд. Баъди Россия Арабистон меистад, дигар давлатҳо меистанд. Желательно агар донишгоҳ медаромдагӣ бошад, ё Америка дохил шавед, ё Ҳиндустон, ё Россия. Тоҷикистон бошад, лучи худомӯзӣ кунед. Худомӯзӣ беҳтар аст дар Тоҷикистон. خب بعد از اینکه انتخاب کردید کدام ساحه را همه چی را ترتیب دادید، شما میتونید خریطه راه رو در بعض سایت ها سازید. هستن سایت ها roadmap.sh بود به فکرم، وارد میشوید و در اونجا خریطه راه تیار هست الکی برای شما. بیاید یک بار در عملیه میبینیم که همین سایت چه خیلی کار میکند. من برای شما میفهمونم، نگاه کنید. roadmap می نویسید، در اینجا الکی میباید وارد میشوید. بسیار ساحه‌های برنامه‌سازی در اینجا هستن. شما میتونید این چنین ساحه برنامه‌سازی در خود همین سایت انتخاب کنید. نگاه کنید فرانت اند است، بک اند است، دیو آپ است، اندروید است. نگاه کنید ما اندروید разработчик گفته گذاشتیم. بیاید یک بار وارد میشویم، میبینیم که چی‌ها را پیشنهاد میکند این سایت. خب من خیلی دوست دارید در اینجا همین سایت هم گفتاده یا اندروید، در ساحه اندروید یا زبان جاوا یا زبان کوتلین انتخاب کن. زبان کوتلین نگاه کنید خودش به طور اتوماتیک کبود کرده موندگی است، یعنی بهترش زبان کوتلین انتخاب کن گفتگی است. خب خیلی در اینجا گفتگی است، مثال فوندامنتال چیا را آموختن در کار است، سیستم کنترل ورسیا را آموختن در کار است، اپ کامپوننت انتخاب کردن خواندن در کار است. همه چیزی که شما باید آموزید در همین جا هستن. نگاه کنید مدل ویو، مدل GitHub، زبان کوتلین و جاوا، همین طلبات ها در همین کمپانی هستند، در همین دانشناس هستند. شما خواهید در از روی همین سایت roadmap.sh میخونید یا اینکه یگان واکانسی را گرفته roadmap خودتون ترتیب میدهید. خب اناکنون نگاه کنید هر یک ساحه برنامه‌سازی بعضی نازکی‌های خودش دارد. بعضی ها برای من می‌نویسند که اگر من بک‌اند разработчик شدنی هستم. من با اون سوال می‌دم که بک‌اند разработчик در کدام ساحه برنامه‌سازی؟ نه که بک‌اند شدنی هستم یا نه که من فرانت اند شدنی هستم. لیکن این بک‌اند، این فرانت اند разработчик ها در نوبت خود باز یگان ساحه را انتخاب کرده هستند. مثال ساحه اندروید разработчик هست، بک‌اند разработчик هست، فرانت اند разработчик. فرانت اند разработчик تنها در قسم پیشی برنامه یعنی نمود ظاهری برنامه را خوشرو و زیبا میکند. بک‌اند разработчик باشد در قسم پشت کار میکند، یعنی بعضها قطعی کار میکند. شما اول باید ساحه را انتخاب کنید. اگه 3 تا 4 تا ساحه популярные в данное время мобильный разработчик است، веб разработчик است، десктоп разработчик است و دیگرها رفتگی است. ممکن با یگان تا نرمال دیده باشد. من راستی گپ دیدگی نیستم، باز اینترنت بینید. همین ساحه ها
дар навбати худ бо ҳар як соҳа фронтенд дорад, бекенд дорад. خیلی که در ساحه اندروید разработчик هم فرونتенд هست هم بکенд، در ساحه وب разработчик هم فرونتенд هست هم بکенд. شما اول ساحه را انتخاب کنید، بعد که ساحه را انتخاب کردید شما انتخاب کنید که فرونتенд разработчик شدنی هستید یا اینکه بکенд разработчик. مثال در ساحه وب برنامه‌سازی اگر شما فرونتенд разработчик شدنی باشید، یعنی قسم پیج سایت دیزاینش شروع کردنی باشید سایت، شما باید زبان‌های جاوا را آموزید، بخشش HTML CSS JavaScript آموزید و نمیدونم راستیگر ساحه وب برنامه‌سازی ممکن یگان فریمورک از خود کنید یا اینکه نه. و اگر شما قسم بکند انتخاب کنید شما باید PHP را خوانید، بعضی فریمورک ها را از خود کنید، ریاکت را خوانید، JavaScript از خود کردنتون در کار است، همه خیلی چیزا را از خود کردنتون در کار است. باز اینترنت نوستر میفهمید، میبینید، میپرسید که چی ها کدام زبان ها در کار هستند. خوب باز چی گفتنی هم در برای برنامه‌ساز شدن در دوام یک سال، این گپ هایی که من گفتگی هستم، مصلحت هایی که من دادگی هستم، برای بعضی ها ممکن الکی این چیزا را خواندگی باشند و برای بعضی ها ممکن یک تلچوک باشد، یعنی یک پوتودیتل، یک راهنما باشد برای خاطر برنامه‌ساز شدنشون. اکنون نگاه کنید، اگر من در اینجا باشم، بعضی برنامه‌سازی هست که در منیم بالا هست و بعضی برنامه‌سازی هست که در منیم پایان است. همین گپ‌های من زدگی، گپ‌های من امروز گفتم برای آدمایی که در همین خودی من پایان هستن تاثیر میکنن و به خودشون قبول میکنن، با آموزش مشغول میشن. لیکن آدمایی که از من بالا هستن این گپ‌های من الکی برای آنها دخل ندارد و یا بهترش ویدیوی مرا تماشا نکنن. و چگونه بعضی‌ها هستن این گپ‌های تو گفتگی در لوباجو هستن، مثال یا اینکه نگاتیو کامنتاری ها می نویسن. این خیلی آدما به فکر من، آدمایی که در من بالا هستن هیچ وقت گپ نمیزنن، میدونن این گپ من برای کی دخل دارد. بسیارتر این گپا نمیزنم یا آدمای پایینی که عقلشون کم هست، آدم پایین در پایین از من هست و عقلش رسا هست، جای من پس زدن یعنی نگاتیو کامنتاری ها نوشتن، گپای من همچون پوتودیتل گرفته به سوی پیش حرکت میکند و با آموزش شروع میکند. خوب برادر عزیز، من نمیدونم که با دیگر چه خیلی مصلحت خود دیم. همه این چیزی که من میدونستم، یعنی توصیه‌ای که من دادم میتونستم همین بود. اگر با یگان سوال علاوه‌ای باشد یا اینکه کدام ویدیوها را در آینده من ثبت کنم برای شما که خیلی ویدیوهای اینترستی است، در زیر همین کامنتاری در کامنتاری همین ویدیو نویسید. خدا خواهد من با عدل میفهمونم، یا اینکه با کانال من حتما ابونه شوید. در تلگرام نویسید، خواهید پریاموی برای من نویسید در تلگرام، من عدل نداجه میفهمونم برای شما. برای نفرانی که گیتخاب آموختنی هستید، نگفتن امونات برای نفرانی که گیتخاب آموختنی هستید یا اینکه ساحه برنامه‌سازی را نو شروع کردنی هستید، یاندکس پراکتیکوم کورس‌های بپول دارد. بسیار کورس‌های بپول هستن برای این خیلی آدما. شما میتوانید سیلکه من در زیر همین ویدیو میمونم، میتوانید با سیلکه من وارد شده رجیستراسیون کنید، با آموزش شروع کنید. کورس‌ها 100% بپول هستند. هنگام سیلکه من قطع رجیستراسیون کردن برای شما 10-15% اسکیپکه میشد در کورس‌های پلاتینی. البته برای من اسکیپکه میشد در کورس‌های پلاتینش برای ریکامندوات کردن. خب کسانی که ساحه برنامه‌سازی را از خود کردنی هستید، نویسید برای من یک چند کورس های برنامه‌سازی دارم، از جمله پایتون، وب برنامه‌سازی و اساساً اندروید برنامه‌سازی. کسانی که آموختنی هستید نویسید، حتما من میفهمونم باز اینفورماسیایی بسیارتر. خیلی زرش تا درس‌های آینده ویدیوی نوبتی را حتما انتظار شوید.